Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Wowe rero dukurikira uri hirya no hino hatandukanye tuguhaye ikaze mu makuru yacu. Ni amakuru tugiye kuba duhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe yumvikanamo imirwano, aho umutwe witwaje intwaro M23 uhanganye n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR, ndetse uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ukaba urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Kongo rero by'umwihariko mu mujyi wa Goma hamaze igihe humvikana umutekano muke, aho abaturage bakomeje kwicwa umusubirizo, by'umwihariko bikavugwa ko haba abigirwamo uruhare n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, aho abaturage bakomeje kugenda abicwa umusubirizo. Kuri ubu amakuru n'ubundi akomeje kuvugwa muri Kongo, biravuga ko iki gihugu cyaba nacyo ngo cyongereye ingengo y'imari ya gisirikare kurusha ibindi byose mu mwaka wa 2023, nk'uko rero ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga cy'amahoro cya Stockholm CIPRI cyavuguruye raporo ku ngengo y'imari yagiye ku gisirikare ku isi mu mwaka ushize wa 2023, aho abakoresha amafaranga menshi nka Amerika, Ubushinwa, Uburusiya bivuga ko byakomeje kongera ingengo y'imari ya gisirikare. Nk'uko rero amakuru n'ubundi akomeza kugenda abitangaza, biravuga ko amafaranga yakoreshejwe ku gisirikare kandi arimo kwiyongera muri Afurika, Uburasirazuba bwa Repubulika hagati, Uburayi, Aziya, Oceania na Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Nk'uko kandi bikomeza kuvugwa, biravuga ko nyine ari ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka wa 2009 amafaranga akoreshwa buri mwaka yaba yariyongereye mu turere twose dusuzumwa na CIPRI icyarimwe. Nk'uko n'ubundi amakuru rero akomeza kugenda bitangaza, biravuga ko rero ari ingengo y'imari yongereyeho 105%. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaye cyane nk'igihugu gifite ubwiyongere bukabije bw'amafaranga yakoreshejwe mu gisirikare mu mwaka wa 2023%. Abashakashatsi rero bo bavuga ko uku kwiyongera gukabije kwatewe n'amakimbirane amaze igihe hagati y'umutwe ya guverinoma ndetse n'imitwe yitwaje intwaro harimo M23. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abitangaza, Siao Lianga, umushakashatsi muri gahunda ya CIPRI ku ikoreshwa ry'amafaranga mu bikorwa bya gisirikare no gukora intwaro, yabwiye DW ngo ko igitangaje ari ukuntu ngo kwiyongera ari kwinshi ku isi yose, cyane cyane muri Amerika y'Amajyepfo ndetse na Afurika. Lianga kandi yavuze ko guverinoma ya Mexico ndetse na El Salvador zikoresha igisirikare mu bikorwa by'imbere nko kurwanya ibyaha byateguwe ndetse n'ibikorwa by'udutsiko tw'abagizi ba nabi. Yongeyeho kandi ko Equateur ndetse na Brazil nabyo byagaragaje impamvu ndetse n'impungenge nk'izi. Lianga kandi yagize ati, ubwiyongere ubwabwo ntibutangaje cyane, ariko ni urugero ndetse n'ubunini bw'ubwiyongere uko bimeze ku isi, niba amakimbirane n'umwuka mubi biriho kandi bikaba bikomeje, birashoboka ko ngo tuzabona gukomeza kwiyongera mu myaka iri imbere. Nk'uko rero amakuru n'ubundi aturuka muri Kongo akomeza kugenda abitangaza, avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo amafaranga yayo yaba yariyongereye ikoresha
mu gisirikare gusa. Ku rundi ruhande amakuru akomeza guturuka muri Congo avuga ko mu mujyi wa Goma ibintu bitameze neza, aho ingabo za Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo harimo nka Wazalendo ngo bari kuvugwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi nko kwica abaturage, ndetse aho bamwe baraswa n'aba basirikare ndetse abandi nabo bakicwa na Wazalendo. Uyu mutwe wa Wazalendo ukaba ari umutwe witwara gisirikare ushyigikiwe na leta ya Congo, aho ndetse abaturage bakomeza kugenda batunga agatoki uyu mutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, ndetse aho akenshi ugenda usahura abaturage ndetse ukanabica. Bivuga ko uyu mutwe witwaje intwaro ukoresha ibikoresho bitandukanye, intwaro zitandukanye, harimo imihoro, harimo ndetse n'imbunda mu kwica aba baturage, ndetse bakaba banavuga ko uyu mutwe waba ushyigikiwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Congo imaze igihe rero yumvikanamo umutekano muke, aho umutwe witwaje intwaro M23 uhanganye n'igisirikare cy'iki gihugu. Ni mu gihe kandi abaturage bo bavuga ko aho umutwe wa M23 ugenzura ngo ariho honyine haba hagaragara umutekano, kuko ingabo za Congo FARDC nazo ziri kuvugwa mu bugizi bwa nabi buri gukorerwa abaturage by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Kuri wowe rero waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, ndagushishikariza gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho ku muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda, ku muyoboro wacu wa YouTube. Tukugezaho rero amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko tukakugezaho amakuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Twibanda ku makuru agendanye n'umutekano ndetse na politike, by'umwihariko biba birimo biravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.